Znaš onaj osjećaj kad otvoriš bilo koju društvenu mrežu, a tamo neki influencer ili life coach stoji na Baliju, gleda u zalazak sunca i napiše konačno sam pronašao pravog sebe. Mislim si, a gdje si se točno izgubio? Jel te netko ostavio usred ničega pa si se sad konačno pronašao pomoću nekog kristala? Idemo malo pričati o najvećoj prevari industrije samopomoći koja je gora od onog Herbalife-a. Pričat ćemo o motu zvanom Moje pravo ja. To vam je ona ideja da negdje duboko u sebi, ispod svih onih slojeva traumi i stresa, postoji neka netaknuta, blistava, savršena verzija tebe. Tvoja esencija, tvoja duša, tvoje autentično ja. I samo trebaš platiti neki vikend seminar od 500 eura kod nekog prevaranta da bi to oslobodio. E pa, imam loše vijesti. Ne postoji pravo ja. Znanstveno, filozofski i logički, ti si samo hodajuća hrpa mesa i navika koja trenutno pokušava preživjeti tjedan. Nema nikakvog skrivenog blaga unutra. Jučer sam vam postavio pitanje na Instagramu vezano za ovu temu i rezultati su zanimljivi. Ma nemoj. Jeste li primijetili jedan ironični paradoks? Svi ovi ljudi koji po mrežama viču da su pronašli svoje pravo ja, izgledaju potpuno isto. Ista neka bež estetika, isti filteri i iste dubokoumne tetovaže. Danas je autentičnost postala žanr. Imate ljude koji pola dana namještavaju svjetlo, stativ, upale snimanje i onda sjednu na pod i počnu plakati. Evo ljudi, danas sam ranjiv. Pokazujem vam svoje pravo ja. Ako ti treba režija, rasvjeta i minimalno 3 pokušaja da snimiš slom živaca za TikTok, ti nisi autentičan, ti si samo redatelj amater s manjkom pažnje. Ovaj performans na internetu je samo još jedna nova maska. Maska koja kaže, gledajte me kako sam savršeno nesavršen. Fuj. Onda imamo i ovaj genijalni trend gdje ljudi svoje traume i mentalne probleme koriste kao zamjenu za svoju osobnost. Ne mogu to napraviti. To je trigger za moju anksioznost. Ja sam toksičan jer imam problema s privrženošću iz djetinjstva. Moja DHD ti ne dopušta da ti odgovorim na poruku 3 tjedna. Ne, tvoj mozak ima problema s regulacijom dopamina jer spavaš 4 sata, popiješ 3 Red Bulla do podneva i visiš na TikToku do 4 ujutro. Psihijatrijske dijagnoze su smišljene kao klinički alati da ti se pomogne, a ne da služe kao horoskopski znakovi koje ćeš stavljati u opis profila. Kada ljudi povjeruju da je njihova trauma njihovo pravo ja, oni se prestanu liječiti. Jer ako izliječiš traumu, tko si onda ti? Što ti ostaje? Ostaješ samo običan i dosadan tip koji mora plaćati režije kao i svi ostali. Puno je lakše biti neshvaćena duša s traumom nego preuzeti odgovornost za svoje ponašanje. Ali ajmo malo o činjenicama da ne ispadne da serem bez veze. Ljudi vole misliti da imaju neku fiksnu osobnost, kao ja sam po prirodi takav. A znanost ti kaže ne jedi govna. Tvoj mozak je neuroplastičan. To znači da se mijenja ovisno o tome što radiš, s kim se družiš, a i koliko vremena provedeš na tim istim društvenim mrežama. Sjećaš se onog pravog ja iz srednje škole? Onog koji je mrzio sustav i govorio kako će promijeniti svijet? Gdje je on sad? Sad radi negdje na nekom poslu, plaće ako mu plaća kasni 2 dana, a najveći neposluh mu je ako ne sortira plastiku u žutu vreću. Jel to znači da je onaj srednjoškolac bio lažan, a ovaj sad pravi? Ili obrnuto. Filozof David Hume je to shvatio još u 18. stoljeću. Zvao je to teorija snopa ili bundle theory. Čovjek je rekao da kad pogleda unutar sebe ne nalazi nikakvo fiksno ja, već samo hrpu prolaznih percepcija, tipa sad mi je vruće, sad sam gladan, sad mrzim svog kolegu. Mi smo samo kompilacija reakcija na sranja koja nam se događaju. Znači, ako te netko pita, a tko si ti zapravo, jedini točan odgovor je ja sam privremena konfiguracija neurokemijskih spojeva koja pokušava preživjeti do vikenda. Sve ostalo je prodavanje gluposti. Ali pustimo sad to. Kako se ovaj mit manifestira na Balkanu? Mi većinom nemamo love za Bali, pa taj mit o pravom ja koristimo kao ultimativni alibi za to što smo teška đubrad. Znaš onog lika koji strusi ne znam nija koliko piva ispred dućana? Kad ih popije, dođe doma, jebe mater svima od žene do psa, uvali se na kauč i kad mu neko nešto prigovori, on mrtav hladan kaže a jebi ga, ja sam ti takav. Šta na ja sam ti autentičan.
Nisi ti autentičan, to smo pričali već u jednom videu. Ti si samo osoba bez trunke emocionalne inteligencije i samokontrole. Ljudi koriste riječ autentičnost kao neki štit da ne bi morali raditi na sebi. Nisi se rodio s pivom u ruci i mržnjom prema vlastitoj ženi. To si naučio. To si odabrao biti jer je puno lakše nego reći oprosti ili možda sam ja problem. Psihologija to zove fundamentalna atribucijska pogreška. Kad napravimo neko sranje, to je zbog situacije. Kad ga napravi neko drugi, to je zato što je on takav čovjek. Taj mit o fiksnoj osobnosti nam služi samo zato da peremo ruke od vlastite odgovornosti. I onda dolazimo do ovih lešinara. Živimo u kapitalizmu, a kapitalizam obožava kad se osjećaš nekompletno. Ako si ti već ti, nemaju ti što prodat, ali ako tvoje pravo ja negdje spava, onda ti mogu prodati lopatu da ga iskopaš. Milijarde dolara, eura i raznih valuta vrte se na tečajevima, knjigama i nekim ceremonijama gdje ljudi idu povraćat 3 dana u prašumi samo kako bi pronašli svoj pravi duh. Ako ti se toliko halucinira i povraća, hodi u lokalnu birtiju, naruči 5 pelinkovaca i onda rokni onaj pokvareni sendvič s benge. Dođe ti na isto, a uštedit ćeš par 100 ili možda 1000 eura. Carl Jung pričao je o personi, odnosno maskama koje nosimo. Maske nisu lažne, one su alat za preživljavanje u društvu. Nemaš jedno pravo ja. Imaš ja s majkom, ja sa šefom, ja kad popijem i tako dalje. Ako skineš sve maske i počneš se recimo svom šefu ponašati onako autentično kako se ponašaš doma u gaćama, dobit ćeš otkaz prije prvog gableca. Zato sljedeći put kad upadneš u krizu identiteta i kreneš googlat kako pronaći sebe, stani, nemoj tražiti. Nema se što naći, soba je prazna dok se u nju ne stavi namještaj. Ti si ono što radiš svaki dan. Ako lažeš svaki dan, lažljivac si. Ako svaki dan pomažeš ljudima, dobar si čovjek. Nema veze kakvo ti je stanje duha, bitno je kako se ponašaš prema drugima. Tvoja djela su tvoj identitet. Kraj priče. Prestani kopat po sebi kao rudar po praznom rudniku i počni graditi nešto na površini. Pitanje za vas, ali budite iskreni. Koja je najgluplja stvar koju ste ikad napravili ili kupili kako bi pronašli sebe? Evo ja ću prvi. Kupio sam objektiv od skoro 2000 eura koji ni ne koristim jer sam živio u uvjerenju da ću baš s njim napraviti nešto posebno i eto, pronaći sebe. Svoje odgovore pišite dolje u komentar, a sad se možemo vratiti na rezultate ankete o kojoj sam pričao na početku videa i iskreno ne znam jesam li oduševljen ili zabrinut. Hvala vam na vašim odgovorima, ako želite sudjelovati u novim anketama, lupite follow na mom Instagramu. Naravno, hvala vam što ste pogledali video do kraja, budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek. Vidimo se uskoro, a do tada odjebite esenciju, primite se posla i budite ono što stvarno jeste. Sjebani, ali funkcionalni ljudi. Uživajte!